Kapitan Inteng! Good morning! Tuyang may love susuit. Nakatimpla ako ni ti Kapita. Adamat ang tinapay tanita. Anya nga'y tiginatang mo at tinapay. Toy. Kita matuyang. Amo ka paboritom de, Toy. Diyak kayat deta tinapay aginatang mo. Ha? Saan ka di apandisal ti paboritom ng ikape? Saanin ita? Anya nga raw ti kayat mau. Taisot ti mapan ko gatangan. Kayat ko, di adda palaman na. Angam siya kung timapan gumatang. Ang mga nusabali man ng tigatangam. Apay nga ron niya agungit ka ngay? Kasano kumadyak agungag kat dinadaal mo taldaw ka? Ha? Daytoy lang tilakom at tinapay, marikwanang. Wen, Maray, pandisal kan sa Nicolas laang tinagbatay. Ay, una yan. Ado nga minti may gimatang itay. Sa nabalay tagpurchisak manan no bigat. Gatas ngay maray, adda. Naibos, ginatang dami nag. Anya, naibos amin nang. Anya laangan nga ti servito'y tersinam no awan matlakaw. Naibos nga raw, agpurchisak pailaan. Ay, agsara ka laangan. Apay ngay akas tatibagam. San ka makaawat, iti imbagak anaibusan. Wano, agbinulan ka, isa ka sa tiugalay. Ha? Dita ka man langan. Awan pa'y sir-serbi makasarsarita. Wa? Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan na natuyang. Sa dino nga'y tinaggapuan. Apay, nasken ay asa ludsudom no sa dinaw. Di mo ka dinakita nagapuak di tatersina ni Kwanang, ha? Ha? Kastaya na. Ay, di mos usarang tamatam, si kaganay. Damagam lamay. Pasensya kayo na, saanin na maulay. Talaga asanan! Ha? Nakaungot-mutan ni nanatuyang. Awan mo't ti amok adakas nga naramid ka. Aw, apay amul-mulagatan naklatan ganay. Aglisi ka man di tadalan ka. Ha? Naglawa mo't ti dalan, nana? Anya ko man nalawa. Dito yung araw, di kayat ko apagnahan. Ala, aglisi ka! Ha? Marikwanang! Marikwanang! Adak ditoy, apay aya. Ay gumatangak man iti kape. Kapilaan. Wan maray. Nay, apay ngay akas tatit suram. Kasla saan ka pa yan na makaisam? Kasano, makapaasar mo ngamin ni Marituyang. Apay, anya manintiin naramid na aya. May gimatang itay, kat naibos tilakok. Ay, kas jay katimbaganan, agsaraak ka naun. Imbagam kumaa, anagatangan. Kas tanga rutimbagak, ngam di mo makawawat. Isupay kat ti makaungutan. Ay, kahit paspasensya amlatan, maray. Ay, naibusan ti pasensyak, maray. Kanayon lakas jay. Mabalin mo't ngay baganay tinasayaan. Chep, awan ka di ti madmadlaw mo kininanatuyang. Kas kumaitian niya, ganay. Nasabat ko ngamin itay. Makapungpungtot kitay. Awan mo dakas nga naramid ko kinkwana. Aya? Won, Chep. Ay, amangan mo't no at nakaapa na Wano, nagapad na kinitataba daw. Inton umay ni nanatuyang diti paradaan tayaw. Jakon iluglugan. Amangan no, kaguran ak tumanayin. No di mo kaya't, di siya klatan. Kasay-saya at pa'y, Chep. Tapno, mapadasam mag, tinapadasak. Saya ta si Mangput Kantuyang. Sa di no man ti papanam si kabadaw. Iyay, kunakon kat agpungpungtot manay na. Sa di no ti papanam kunak. Mapanak ije bangkag ta. Anya ngay tarami-damijay. Anya kumangay. Mapanak agmula Naimbag ijay, tawan ti mangungungit kanyak. Ay sana mabalay. Apay kumatasaan ngay. Tapno adda pagpungpungtutan di ti balay kasta kaday.
Nagturad ka namang sungba-sungbat kanyak ita si Kabadong. Ay, day tabusis mo ato yang nakapigpig sa. Ha? Mga nada makangagkin ka kaaruba. Sakto pa iti mapadakas. Kasla ni Marituyang day tanda di taparaangan Anya nga tamanan ti ibagana. Naimbagngal daw mo, Maribanang. Kastamot kan ka, Maray. Apay anasapa ka nga imay. Umayak man makiinnistoryakan ka, Maray. Napan ngamin ni Badong ijay bangkag, awan ti kadwak ijay balaymay. Ay, pasensya kan, Maray. Ngem saan mabalin makiinnistoryakan ka iti maysa nga aldaw. Adupay ngamin tinaskan nga aramidag. Mapanak makitsenda, kan agluto iti kanan ni Enteng into nagawid. Na, kaslasan tamot nga kumarin ano kasta? Nay, apay ngay makapungtot ka. Agin bibisi ka manan. Na. Nakitak to pa'y nagmayat ti kakatawanyo kini Marikwa ng ije tirsina na idikalman. Wan no idikalman. No ita, mapan mo pala tulungan ni Pari Badong nga agmula iti bangkagyaw. Tapno adamot maitulong mo kan kwa na. Umay kantulangan inton malam. Na, nagturod kamatan amang ibaon kanyak, Maribanang. Saan ka nga ibabaon, Marituyang? Ibagbagak laeng tirumbang nga ramidam. Nasaysaya at matlaang natulungan pa'y ni Pari Badong. Agin nistoryatan to, inton malam. Sanaon! Di ta ka man langan! Nasabat ko ni Marituyang itay. Apay, nagapo dito'y balay. Katuan. Apay, akas tetero pa na. Nagapa kayo manan anya. Ay, saan ko nga inapa, Inteng? Imbagak lang ba't nga awan oras ko ang makiinnistoryakon ko ana. Tama panak pa'y makitsenda, kan agluto akto iti kanam. Kasta aya. Wan. Amangan mo't no agul-ulbud ka, dungaw. Na, apay ko mga agulbudak. Pudnaw, asaan kami anagapa. Ni Marituyang lang tinasakit tinakam na kanya. Amangan mo't no makaungat ka ngamin anang ibagakan ko na. Ay, saan, Inteng? Isupay kit di ati makaungat kanya. Aya. Na. Amangan lupod no jeda magmaipapan ka ni Marituyang. Anya dayta. Ay, kwa, saan mo nadamagan? Agsagana ka tayong kakit makitsinda. Chay, ninanatuyang samat deta sumungad. Ingon nga agpaisaw. Anya iti aramidin na diti paradaan. Mapansiguro iji sintro Si kanti makamu makisaritakan ko na. Umisbuak pa ikit Agawam. Why? Mapanak ijay ilay kwa raw. Asino tinakapila at iso ti pagluganak. Siyak. Anya iti aramidin nyo ijay. Na, apaya sa ludsudong pailaan. Ah. Ang mga nunagbuntog man ng data tricycle mo. Kat inton malum ta makadanon ijay sintraw. Saan mo ta? Kahit anya pa'y lang ordan aramidam. Agrubat tangarudo na. Apay ngay makaungat kayaw. Mabalin mo't nga ibagayo itinasaya. Aha, nagado ka nga momon kwa raw. Yay. Chip, kumusta nga iti panangitulod mo kininanatuyang iji sintraw? Saan mo nadamagan? Apay, pinagsasawan na ka, Chip? Marurudak. Nagbuntog ka no ti tricycle kaw. Kahit Dandan ipatayaba kaon. anyang iti naramid baw? Nagpakumbabaklat na Uray no ado ti dakas ngayong bagbagana may papaniti tricycle kaw. Intulot ko lata itinapanan na. Kunaklaki din no kinabil mo, Chip. Nakakaasi matakabilak Kat maganap na ata, nangiwat mo't nga main. Kan nagtangsayt. Sana nasayati kasta, gani. Respeto tayo lata tinataangan No siyak, jak iluglugan ang ninanatuyang iti tricycle kaw. Pagsasawan nagtumanaw. Anya ter aramidam badong. Di ka pa'y lang naginaw kung naglutaw. Nabanuga nga rod tuyang. Si kapay lang at aglutaw. Nabanuga mag. Apay aya kasta ka tuyang.
Awan mo't tan tinasayat arumbar di tangiwat mau. Di talagung unget tan tararamidam. Sino kumatisan ama kaungat iti kastangar aramidam? Naa, tuyang awan dagas ngar aramidak Di mo orayan ang maumaakin ka. Genaksong pasong batan badaw! Di tangiwat mau. Di ko na mga husto ka kanayaw. Katwan mag! Na, Anay ikaw. Aping, anay! Aping ay nagsipat ka! Kabagang pailaing no apay. Gaputan nagngiwat ka tuyang. Kurang pa'y dayta. Anay ka! Agsagana ka! Ireklamo ka kini Kapitan! Kapitan! Anya tar aramidam dito barangay hall aya. Umay ko ireklamo ni Badaong Kapitan. Kita tingiwat ko as sinipat na itinagpigsa. Pasaw. Medyo na damage. Ay, madiday ta nga inaramid na. Ay, gani! Umay ka man, tada pangibaunakan ka. Kapitan! Darasan! Anya di paaramid mo kanya, Kapitan. Kaya pa, hindi pari ba daw? Tatabadaw! Anya ti bagam ko araw. Mapan kayo kanoy di barangay haul ko na ni Angkel. Inreklamo na kayo ni Nana Tuyang. Di talagang ti bagam. Apay nga na kinabil mo ni Nana Tuyang. Kasanumat nga main, nakangiwat. Inaldaw nga ungay. Uray da kami nga raod. Pinagsasawan na kami. Nalabos mo't nga minain. Iso at sinipat ko na. Uray simple labanag, pagbalinan na kidin na komplikadaw. Si kamot ti lumabas ti Tersena, kwarog. Naggapwam. Di talaga yan ni Tata Badaw. Nagreklamo nga ni Nana Tuyang di barangay haul. Takinabil ka nun ni Tata Badaw. Ne, apay kano akinabil na. Una, tanag-ngiwat ka noonay ni Nana Tuyang. Uray da kaming tupay di paradaan. Pinagsasawan na kami. Ay, uray siyak matlaang. Nagado ti dakas ngayon balbalikas na kanyak. Namupay da di Nana Tuyang. Uray ni ganay. Kagurgura na ni Nana Tuyang. Agsasarita da ka dita, kwarog. Wen siguro umaymot ni Tata Badaw. No kasta umaya mamakidangag. Una, intayaw. Yan tangay kumpleto tayon. Rog yan tayon. Asulbaran ti parekot itinagbaatan na maritoyan ken paribadaw. Sika paray. Apay nga asinipat mo tingiwat ni maritoyang. Kita yung tilangan na. Napunwanak nga minain, paray. Nangiwat unay ni Tuyang. Kanayon niya gungungay. Ken simple lang nga banag, pagbalinan na komplikadaw. Tasyak pa'y ti pabasulam Badaw. Hoy, tapno amaw. Day tangiwat mo ti problema, Tuyang. Di mo ama kontrolin. Unyag paisaw, Nana Tuyang. Saan ka day, pinagsasawan nakmat idi na minsan? Awan mo't dagas nga inaramid ka, nagalas ti pa nagsasawam kanyak, Nana. Ay, agtal na kasi kaganay. San ka akaraman ditaw? Marituyang, pudno mo ti kinuna ni Kabadong. Day tangiwat mo ti problema. Kan uray siyak, pinagsasawan nak, idi awan magatang mo di Tersenak. Nagsakit pa timbal balikas mo kanyak iday. Di ka pulos in reklamaw. Kat idinapan kamot ijay balay, tapno makiin nistorya ko makanyak. Kasta unay ti unget mo, idi imbagak nga adu ti rumbang nga asikaswag ijay balay. Ay, kwa maray. Anya ti makunam iti naibagada maritoyang. Ay, pudno amin nga imbagada, Kapitan. No kasta. Day tangiwat mo talaga ti problema, maray. Agbalbaliw kan. Tapno saan nakaaguraan dagiti kabarangayan tayaw. Kain, saan nakaakabilin ni Paribadong. Si kamat paray. Saan mo't basta kabilam di marituyang takaasimit. Uwain, paray. Uwan, Kapitan, agbalbaliw akaun. Ay, Nana
natuyang. Kontrolam ngamin tapanagsasaom. Maditi nangiwat. Tapakatungtong paam dayta ken ni badong mo. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.